Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah wa khusus salam kun dulun-dulunan tanu amaliwanag asenang akormat ko pengampung. Na ingumaka iranon kasama-sama niyo mababaya mangilay sa katero amranaw. Ay ako na kakasalalag na sukunso kapakatigar. Sakla ba katiting-ting? O di ba na katiting-ting rabo? Ay man na katiting-ting na makaiibarat sa kakabitin. Ay man na kanaba titi mamaya o mapata. O paman na malunian dadaray nunan anta akadinian aargaan. Ayap man na katiting-ting rabu na makaiibarat sa badin gikikinasadan na badin na kapapato-pato agi magambilid anta ka maluyan magaluyan sada matatanto at tumpa antapean. Bainukuri ni bun kabakuri riwada. Inukuri ni wada kadiko kerau ribunan. Pagnaw kadayo kasis sa pidawatano na di tanu sisiga. Sako paganayo to na ilian susariku sa ditakang ginawae. Kaya katao koron na balala daya sunor. Natakinuba kanugun kaya kang garing ka na paganay na marinaw na nibulog na sansara na ugigiraw kumo na bapi ako paladi sa bulawan na sikapan na tapnayan ako pan sa inta na sikawalo na di ko din na pagimanan ikadawayan ako ron. Anatawa mapanton aw pakambayaan ka napakaunaan kaniyan nadawaging kasapar kabarato kalkaw din nadudulo ng kaarinaw kasalamatang kaniyan kaayakin dulunaan sa salakaw di salakaw na makapiras sumalag ipkaram panasadar na bangka din tungkuba sa diro nakas banataw kaino'y lulot ka ada nurangan taon. Surano nasisanden napakakukurong ka ida kagsam ko pikir at tanang kano din uray na tanang kano bulawan. Wassalam.